Marius, August 21. Sehr schöner Tag von dir. Ich wollte Ihnen bloß wissen, wir haben hier in Nierendel alle Baumtop geschlapt. Dann wird es eine kalte Winter geben. Aber das mag ich auch nicht. Aber immer haben, das wird hier nu noch alle versagt. Dann halt gespielt. Und da werden wir zur de Winterrijd merken. Aber ja, das geht auch schön. Der Frühling kommt auch noch mal halten, der geht sehr schön auch. Aber ja, wir haben hier viel beim Top geschlafen und dann einen Tag, nächste Woche vielleicht, da wollen wir fangen, dort zu versauen und zu spielen. Aber ja, noch ist es alles sehr schmackig rein. Das ist hier bloß sehr, sehr fein. Ja. Hier sind wir im Garten. Das lag nicht das Beste, aber das zitten wir in fein. Hier haben wir Cilantro. Den Dell den haben wir aufgeschnitten. Wir haben al veel Gurken en eieren Gurken gegeten. En de Parmesan die fangen ook al aan. Een beetje geel en rood te worden. Thuis hebben we ook nog een garten. Maar. En hier zo de karps, die zijn op ihrem smaak. We hebben al veel karps gegeten. Er zijn een paar grote pleisters, die willen we niet eten. Die willen we aan de Schwein geven, dat hebben we wel. Maar hier hebben we nog Gurken, we hebben al veel Gurken geplant. Aber ja, hier in meiner Tauber sind es auch rein. Die Winter kalt und schnee, aber der Sommer sind es Schmack. Die Weinrüben, die sind wirklich Schmack. Und unsere Zeppelin, die legt seinen Reit zum Uitbringen. Und ja, unsere Weinrüben, die sind das ja wirklich Schmack. Ja, da wollen wir Juice machen. Und da haben wir noch Fruchtbäume, Blümenbäume und die Kirschen. Die haben wir geplant. Da merken wir dann Sapsel oder Maltmaus fahren. Und da haben wir dann noch einen, wat andere dat maar Hazelnutbaum. Dat is een netenbaum. Ja, in meiner Tauber war es noch neten. Soll ja schöne Neten sein. Das ist eine kleine runde Hazelnut. Da ist noch ein Blümenbaum. Himbeeren haben wir das ja auch genug zum Eten. Das ist alles, was wir wollen. Die hatten ja alle beschnipst für den Winter. Und ja, Blümenbaum, Aprikosenbaum. Ja, sehr fein. Okay, von der ist hier dann, zoals ik al zei, de August 21. Hier haben wir einen Brenner mit den Gruppen und da haben wir alle Kerzen, Candles. Die kann ich erst beim MCC oder beim Second-Hand Store erst kijken. Alle verbruchte Kerzen. Und dann, was wir dann tun, dann merken wir so ein Ding als das. Das sind 90 Firestarters. Weet je, dat zijn kleine blocks. Daar ga ik, ik wil je maar wijzen hoe licht die afhangt te brennen. Ja, en plus de stad en die afsteken. Weet je, dan ga je 4. Kijk hem al uit. Weet je, dan dat je de halt even vliegen en dan, wat dat is verbrannt, dan is je een halt ook al am schwank. En dan steht waar de ganze doos Schwefel verbroken. En hier, dat is wat we gaan. We gaan hier een ploot. Met heverspijnen, dat er zeer smak aan praten. En dan juist we den was door even. En dan snijden we op met een zeil en kleine biedekjes en dan hebben we wat ze aan firestarters. 4 afhangen. Maar ja, nu willen we zijn we het schaffen. Ik wil nu afhangen den was hier te smelten. Dat duurt ook lang. Ja. Zijn we het een beetje. Kijk mal, zo hastig brandt dat. Dat is bloß sehr bosig. En dan doe halt even vliegen en dan heb je 4. Ja, da wollte ich das noch einmal wissen. Nu heb ik deze ploot. Dat schaut nicht von den kleinen Typen aus der Ploot, aber das ist vielleicht 1,5 Zoll. Heb ik dat hier eine ganz voll Heverspinner. En dan dat is dit sehr fein. Met een 2 Feuer. Bij veel vastpakken. En daar wollen we dat voll wasscheiden. En dat ding is, die wil er niet te zeer ongejuiten. Dat het naar boven klein beetje versterkt, weil dann steckt sich das leichter an. Ja, aber ja, so ist das da, oder? Das rennt einfach von je kann erst für was fängen, Käupchen den. Erst für billig vielleicht alle Kerzen, wo Menschen was schmieden und so wieder. Und ja, dann merkt ihr so eine Dinge, als das zum 4 merken. Okay, nu haben wir den was geschmolten. Und dann nehmen wir ein Schabje. Und dann geht wir das hier voll. Ja, ganz voll. Dat alle top fantop smelten dat. En dan laten we dat hard worden.
En dan zeer we dat aan met bloß einfach met een halt zeer bloß aan biedekjes. Dat schoof bloß zeer fijn. Ja, zeer fijn. Zoals ik al zei, we willen dat niet te veel eten. Bloß zoveel dat het alle, dat je dat groot zijn kan, dat het vierkant, dat het meest vol is. Maar dat zal dan nog een klein beetje versterken. Dat het een beetje leichter is dat aan te steken. Ja, dat brukt niet beter, maar dit wordt hier ons voor een lang verhouden. Want we willen 4 merken te meer groepen. Gruiven niet broeden, of woedigheid merken te waschen. Er is wat aan deze dingen te brukken. Dankzij, nu wordt het vol eten en dan wordt geen lood wezen wat we dan nächste doen. Nou ja, nu kan je zijn, nu hebben we dat vol gegoten. Dat kan je zijn, dat zit nu al een beetje rood blijft, dat is voor de kleur van de weer. En we willen gaan de hebelspanner zo een klein beetje versterken. Dan deed zich dat veel beter aansteken. Maar ja, dat is wat het zit. Nu hebben we een ploot vol rijden, nu laten we dat afteilen. En dan gaan we dat eruit pappen. En dan bied ik het jou en dan doe fraas. Oké, nu kijk je mal dat. Du hast de ploot. En hier hebben we dat firestarter. Die ritje klapt. Nu moeten we er plus een beetje zeil en dan zijn we eruit te brokken. Laten we het zeer fijn uitje komen. Nu willen we een zeil nemen en dan willen we dat een beetje zeil. Ja, dat is een hebelspanner, een was. Dat smelt en topt uit en hier is het. Zeer, zeer goed. Oké, hier hebben we nu dat firestarter. Nu is dat eruit om te versnijden. Nu wil ik de generator hier opstarten en dan met de zeil en dan willen we het een beetje zeil. Krakse start, bloos met haltzeil. Het schoof zeer kraakt. Nou ja, daar willen we zijn waar de nieuwe firestarter schooft. Waar den hier een beetje staat. Zeer fijn. Ja, merkt je ook, dat is zeer handig. Maar dan wil hastig 4 merken. Plus het afsteken en dan halt even vliegen en dan dat brengt lang genoeg, dat je dat halt om schwung kan. Zo, ben je zeer, zeer gelijk daarmee. Dat is zeer einfach, wat je woord kan vastkregen en dan zo'n heldere woodchips. Ja, zo zeer fijn. Dat moet maar eigenlijk ook met zeilsponshoffen erbij. Ja, dit is zeer kraakt.